nerazumijeti koji ne držite. Slušajte se. Tražio sam od direktorice kulture, obzirom da mi subvenciju vodi na ovaj način bez aktivnosti, bez rezultata, bez dobiti, bez nekog hajra. Možda je dobro bilo da subvencija odvoji se za privatnu zakupu, da direktorica kupa jednog neka područja. Kuda ukonci, kuda misli. Imala je drugi čovjek koji napravi drugo kulturno-medičko društvo da se formira i napravimo jedno kulturno-medičko društvo Gora, koji će zajedno sa Opojom da predstavlja Dragač time speta. A ne mašale da održavamo i džambale po gori od subvencija. I da nam se smeju ljudi. I nemojte da me vučete za jezik. Predsjedniče, molim vas ove djevičanske manjinske zajednice. Neka se zarazno ne smješkaju, molim vas opomeniti. Jer ja ih poznajem u duši. Ali i gospodinečani, nemate potrebe sa mnom da ulazite iz ekonomiste, ja sam ekonomista, znam što je. Ništa ja ovdje loše mislim. Ništa.